ugize neza kuboneka kuri uyu munsi wo kuwa kabiri mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro muri Twibature. By'umwihariko mpawe ijambo rikomeye muri kino gitondo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 2024. Ndabwiwe ngo ntabwo uri wenyine, Imana igiye gukomeza kukwigaragariza ndetse no kwigaragariza abandi bantu kwiri kumwe nawe, ndetse n'abanzi bawe bazabimenya. Turasoma Abacamanza ibice 6 umurongo wa 16. Ijambo ravuga ngo Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Haleluya. Iki gitondo nje kubwira ko Uwiteka ari kumwe nawe kugira ngo uneshe. Sinzi ibiguca intege, sinzi intambara uri gucamo, zaba ari zo mu mwuka, byaba ari ibitero bimeze gute, ariko hari ikintu kimwe nzi Imana ije kuguha imbaraga, Imana ije kuguha ubushobozi, Imana ije kwambika amavuta adasanzwe, Imana ikuzuje ubundi bubasha bukomeye mu mubiri wawe, mu buzima bwawe. Rango uruvuge ngo nakiriye izi mbaraga, nakiriye amavuta. Imana iri mu ruhande rwanjye, yabaye mu ruhande rw'Abisirayeli. Imana ibavana muri Egypt ibageza mu gihugu cy'isezerano. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikwinjize mu ntsinzi yawe, ikwinjize mu kunesha kwawe. Sinzi ibyo uri gutinya, sinzi ibiguteye ubwoba, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Rangura uvuge ngo haleluya. Ndagusengeye ngo Imana ikomeze igaragare mu buzima bwawe, Imana ikomeze igaragare mu mibereho yawe, Imana ikomeze igaragare mu mivugire yawe, mu izina rikomeye rya Yesu. Wakire ayo mavuta, wakire izo mbaraga uyu munsi. Urangura uvuge ngo haleluya. Uwiteka ari kumwe nanjye, ndaguhobeye Yesu, urakoze kuri mu ruhande rwanjye. Ugiye kwigaragaza nk'uko wigaragaje mu gihe cya Sadraka na Meshaki na Abedinego. Bari bazi ko bari mu muriro bonyine bagiye gushya. Ugaragara nk'Imana ituma badashya, ituma badapfa, ituma batarangira. Niko bigendeye ubuzima bwanjye. Haleluya. Imana iguha umugisha wa kabiri, ukubera umugisha wowe n'abawe. Bye bye.